ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ତିନିଟା ଜିନିଷ କଣ ଦାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଜରଣୀୟ ତାପମାତ୍ରା ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ତାକୁ ଦହନରେ ସହାୟକ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅକ୍ସିଜେନ ଯେମିତି ଦହନରେ ସହାୟକ ସୁବିଧା ଆମେ ବିପ୍ଳବ କେମିତି କଣ ଦହନରେ ସାହାଯ୍ୟ ତାହେଲେ ଏଇ କାଗଜରେ ଆମେ ଲଗେଇବା ଏଇ ଦାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ କାଗଜ ବୁଝିବା ବୁଝିଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଟିକେ ଯାଉଛି देखा ये जल के साहाଯ୍य करछि ऑक्सीजन न पाइले यदि ऑक्सीजन न पाइले कोन देखिबो ऑक्सीजन को जल साहाଯ୍य बोल देला नहीं कोन बोले चली कोन कला आ ऑक्सीजन पाइला कोबट दे जा ऑक्सीजन तो जल साहाଯ୍य करे आ ऑक्सीजन न पाइले से पड़ेगा ये भी कोन प्रमाण हो ना बिना ऑक्सीजन रे जलबो नहीं दाई करते जलबो ताले हम दहन के सहायक होची